E mēti ana ka tautoko ngā kai pōti o te rohe o Ikarua Rāwhiti i a Parekura Horomia o te Rōpū Reipa. Engari tērā ētahi o te rohe, kei te whai whakaaro tonu, me tautoko rātau i a wai. Ko te ao waihanga toi, te pakihi o tēnei whānau, engari kāre anō rātau ki a mōhio, ka tautoko rātau i a wai. Well, I'm undecided at the moment. No, I'm still undecided. Āhua rangirua wau i tēnei wā. E ono tau ki muri i whakatūria tēnei pakihi, e rāka i karaiti ana me tōna hoa rangatira a Malaina i te manawa o ahuriri. It's been tough, but we've sort of weathered the storm. Toko ono ana kaimahi, engari kāre ia i te ngākau nui ki ngā kaupapa hiki i a rātau utu. Salaries and wages are a big part of our outgoings, and to have the hourly rates increased would put a lot of pressure on our business. E ai ki e nei kuia, me ata whakaaro te iwi me tuku pōti rātau ki a wai. Haunga nō rā tana tautoko i a Horomia. Mena ka krewa taku iwi ka titiro ki tētahi atu ka nohi Māori. He maha ngā wero nui kai mua i ngā pakihi Māori iti, hei tā orine me tana aki ki te kai pōti Māori, kai a koe te mana i tēnei ko whiringa pōti. Ngā hui Wade, te karere.